chillay punllakupipas ña ñukanchipa mashiwan ña rimarishpa katigripanchi nachu shina kashpa kikinkunaman ashtawankari convidashpapas ña katinajupanchi ashtawankari ña kaypi sumakta hambi hawa rimarishpa katigripanchi shinaka mashiyukuna yupaychanchipaqtalla katinajushkamanta ali chishiguta charipay mashi Patricio ali shamushkakapay shuk hatun napayta chaskipay kallarishpa ña katipashun. Bueno, allichishi tukuylla ñukanchik radio iluman uyakunatapash ña minkachiwaychik nishpami shamunchik kankunapak wasikunapi nachu ña rimashpa katingrapa nachu imashna ñukanchik mikuna kanchik ñukanchik wasikunapi nachu wakinpika na ali mikushpami unkunchik nachu pero ali mikushpaka alimi kawsanchik nachu entonces kunanka ña rimagrinchik ña ali mikunamanta ali yuyaywan mikunamanta nachu sumak pachami kan mashiyukuna kaypi ashtawankari yaypi kapankichik ñari kayna yalishka punchakunapipas ashtawankari nali hamuktarikunama tiyashkayarin nachu ama chaykunataka mikuychichu nikunayman uyarijurka shinaka mashikuna kaypi imashina kilkashka kanchi ali yuyaywan mikuna nachu comer con sanamente con conciencia mashiyukuna shinaka ashtawankari imashpata kaytaka ña rimaritapash katigripanchi ima consecuencia tetian ima llakikuna tetian imashinata hambita ushanchi chayta rikushpa katipashun mashi Patricio. Ariña kay casi ña kayshu semana yalishkakunapi ña rimarkanchik nachu ima mikunakunata ñukanchikta unkuchik nachu na ali mikushpami nachu unkunchik nachu ña kay artritis ninchik diabetes japin nachu colesterol nachu wirakuna juntan ñukanchik ankukunapi chaymanta ña kutin ña unkunchik nachu entonces chaykunata ña remarkanchik ña imakunata na mikunata nishpa nachu especialmente ña nirkanchik nachu ñukanchika ama yapa aychakunata mikushun nachu kuchay aychakuna wagra aychakuna lechikuna Coca-Cola kuna azucarkuna alcoholkuna chaykunata nishkanchik ama mikuna por ejemplo wawakunapi rikushkanchik nayapa salchipapata mikupashunchu nachu chaypika nachu imashpata nayapata mikuna kanchik yapa fritoka ña kutin ñukanchik ankuman kay vira vitzikan entonces chaymi colesterolta kun nachu chayka ña kutin imata ruran colesterol ñukanchik ankukunapi tapunan nachu chayka ña kutin infartokunata kuyta ushan entonces chaymantaka ña kutin ñukanchik rikushkanchik nachu salchipapakunatapash ñukanchika randishpa mikunchik na wasipi rurashpa kari alipacha kanman nachu ñukanchik wirakunawan rurashpa pero chaymantaka chay salchipapa maypi hatukpika nachu killakunapi o pita na yachanchik nachu si aceitekunata cambianchu o mana cambian chaymi ñukanchika rimashkanchik kay na alimentokunata na ali mikuna nachu entonces kunanka ña kutin ña rimagrinchik ña ñukanchik yurakunamanta nachu ñukanchik murukunamanta rimagrinchik nachu ka ñukanchik murukunata mikunkapaka nachu rikuna kanchik natural tarpushka nachu ñukanchik wanuwakunawan ñukanchik hambik plantakunawan hambishka chaykunawan mikuyta ushanchik pero ñukanchik ña tarpushka nachu ninchik fukushka naturalmente nachu wakinpika nachu yapata ña fumiganchik nachu fungicidakunawan papakunata chaykunata na mikunachu kanchik na sinanachu kanchik chayka ña kutin ñukanchikllata ña churanajunchik chay insecticida ninchik chaykuna o fungicidakunapi churanajunchik ña cáncer unkuyta chaymi importantísimo kan ñukanchik imashna ñukanchik murukunata tarpuna kanchik wanu cuy wanuwan wagra wanuwan chaykunata ña kutin descomposición da shinashpa nachu chaywan ismochishpami chaywan tarpuna kanchik sumak pachami kan mashikuna ashtawankari ña kay wambrallayma kuytsallayma kashpaka ña nipanchik nachu imatapash nanananka mikushkani katindi ñukaka shinchi pacha runami kani nishpash pandapanchik shinapash ña ñukanchipa mikunapi rikushpaka ari rakulla rikuy kayka ña kutin hanzilla kaytaka namunanichu ninchik nachu kay más natural kaypipash ari entonces chaymi importantísimo nachu yapa rakulla kashpaka ña kutin yapa químicokunawan fukushka nachu brilloso kashpapash ña kutin quimikunata churashka pero uchilla normal kashpaka ña kutin ña wanuwakunawan ña tarpushka nachu ari paymanta entonces importantísimo kan ñukanchik ña rikugrinchik ñukanchik yurakuna nachu verduras ninchik chaypika ña charinchik antiinflamatorio nishka nachu
chay ñukanchik mikunachikkunallatami hambin. Entonces, chayta rikurinchik ñachu kunanqa ña chishipiqa ña antiinflamatorio kanmi kay verduras kunapi, acelga, espinaca, zanahoria, chay rikunchik remolacha, tukuy verdura kunapi chayta mikushpaqa nachu ima nanahukpipas nachu ña rikunchik imata nanahuk, entonces pankakunata rikunchik nachu espinaca o imaninchik lechuga chaykunaqa ña kutin fresco nachu. Entonces chaymi antiinflamatorio ninchik nachu chaymanta ñakutin ashka vitaminas y minerales ta charinka y ñukanchik verdurakuna. Entonces importantísimo kaykunata mikuna si ama nanahukpika ñakutin ya por ejemplo ñukanchik rikushkanchik fanga lechuga fanga gota nachu makipi ña nimaninchik hakushpa ña churarin nachu ñukanchik nanahukpi. Entonces chayka fresco ñakutin desinflamana chaymi antiinflamatorio nishka chay ñukanchik verdurakuna. Sumak pachami kan ashtawanqari kaykunatapas yachashpaka mana ashtawanqari hampiman ñapash kalpanchimanlla nachu kayta yachashpamanqarin ari chayta charikanimi kayka chayanqa nirkami riksichiwarkami nishpapas ña ñukanchipa tiyashka wambash hampirita ushapanchi. Ari chaymi importantísimo ñukanchik rikuna kanchik imatata mikuna kanchik nachu wakinpika pantata mikunchik nachu ña nijurkani fritokunata mikushpa kuchikunata mikushpa chayka inflamacionta shinan unguchin pero ñukanchik ña verdurakunata mikushpaka ña kutin hamberina junchik antiinflamatorio chaykunata fichana junchik nachu chay ninchik verduras frutas antioxidantes ninchika chaykunata fichan ñukanchik cuerpota. Entonces chaypi ña rikunchik nachu zanahoria, nachu limón, tomate, brócoli, manzana, nueces, uva negra nichi, cúrcuma nachu, cebolla, té verde y pimientos kunata, cebolla kunata charinchina, chay kunaka antiinflamatorio ka. Chaypi rikunchik nachu cúrcumata ña shamushkanchik ña parlashpa nachu cúrcumaka antiinflamatorio kan y anticancerígeno pashka kay cúrcumaka. Chaymanta ñakutin charinchik limonta nachu limonqa imata kan antioxidante kan. Entonces, ashka vitamina Z charin. Entonces, importantísimo kaykunata mikuna. Entonces, ufiana. Entonces, chaymi ñukanchik parlanajonchik kay ñukanchik kay antioxidantes kay ñukanchik fruta kunapi kan, nachu zanahorias kunapi kan, chaymanta kari aporteta kun ñakutin vitamina y minerales nishkata. Sumak pacha kan kaypi ashtawanqari ña shuk tapuykupash wacharipan nachu kaypimi wakinkunaka antioxidante nikpimari ñukanchika ña oxidotaka ña kay antapilla riksinchik nachu kay oxidarika imashata kanqa kay uhkupi rikushpaka. Uhkupi rikushpaka ka ñukanchika antioxidantes ka ninchimi chay nacho imaninchik ñukanchika kay ñukanchik aychapi mitocondria ninchik células ukupimi tiyan nacho chay mapakuna. Entonces kaytami kay antioxidante ka chay mapakunatami llukchin. Chaymi shutirin antioxidante nishka. Entonces fichan chay mapakunata. Chaymi importantísimo kay ñukanchik mikuna kay verdurakunata. Sumak pachami kan mashikuna ashtawanqari ña yachakushpa katinajupanchi ari ñukanchipa mikunakunata mikushpa katipashunchi ari wakinpika ña uchalla mikunqapa ña pachakunata hapishpa ninkapapas ñapas shuk salchipapama kallpapashunlla nipanchik nachu wakinpikari ña ari alimi kan wakinpi shuk killapima shuk kutinkuta mikushpaka alipi kan ña kuti chay kati mikukushpami ña ñukanchipa yawarpipas ashtawanqari ña harkaritapas ushan. Ari ñakutin ña chayta nijurkani parlashkanchik verduramanta shuk general nacho. Kunan ñakutin ña parlashun kay verduramantallata ña jugos verdes ninchik chayta ufiankapa. Imapata ufiashun kaytaka kayka antiinflamatorio depende nacho. Por ejemplo ña kaypi ninchik jugo de verdura ninchik. Ushayta rurayta ushanchik nacho. Pipino jugokunata wasipi licuashpa ufiangapa chaytaka ima horas ufiana tutamanta mayllak shungupi imapa chay fichangapa y chaymanta fichashpaka nacho chaypi nacho ña sarun punchakunapi ña nishkanchik kay ñukanchik cuerpoka yapa nimaninchika yapa ácido kashpami ungurin nishkanchik nacho. Entonces kay jugos verdes kañakutin imata shinan
alcalinizan, chay ácido ta ñakotin alcalinizan, chaymi importantísimo que hay jugos verdes ta ufiana canchi. Entonces jugo verdes ka rurayta ushana canchi, por ejemplo, pepinillo, tomate, zanahoria, perejil, pimientos kunata peshinanchi. Chay manda jugo kunata pesacho. Chay kunata ufiana canchi antes de mi cuna. Cada tota manda antes de desayuno. Entonces, chayka fichana honche y chay manda ka desinflamana honche okuta. Kay kikin nijo parkangi hasta ungaritauka ya ukunata nachu chaytaka chapushpachu kay hijita ni panchi jugo chayta rurapanchi mana kashpaka shikanda imapas contradicción tiyan pan manju. Ari, si Joaquín Vica contradicción tian, Nacho, Joaquín, depende de plantas, depende de verduras, Nacho. ¿Ya? Y depende ñukanchi imashnata kanchi ñukanchi cuerpopi. Paciente, Nacho, cada persona individual kanchi, Nacho. Chayka importante ka na tapun na cabina chukanchi, Nacho, na chapuna chukanchi ka ñukanchi verduras. Solamente una solo shuguya. Chaype, ¿no es cierto? Jugo de pepino. País solo. Si cae andepa ñacote jugo de espinaca, paella. Chaymana jugo de alfalfa, paella. Chaymana ñacote remolacha, paella. Entonces, na cabishpa nacho, na chapushpa. Sumak pacha esta ongari shina hamuk tashpa mi alikapang nachu wakin bikaña. Ari kaita minirka shina churashun kashna churashun bikaña kuti ñukanchipa ukupas mana likachipika anayangata mina hushka nakashkachu nitapas ushangnachu. Ari wakin bika ñakoten yapa ñukanchi nachu ninchi yurakunata o verdurakunata yapata chapokpika ñakoten wakinga ñakoten doble composición ninchi principio activo kunata charin nachu chayka waglichita poshan. Entonces preferible jugo kunapi nachu jugo de verduras ningún chuya nachu ka ufiana kanchi. Entonces varias sumak pacha mikan hasta wangari kayukuna wambas hambirishpa wakay chiripapas katina kapangichi masiyukuna kayukunata ña malispapas hasta wangari ña ficharispa katita ushapangichi nispami ña villachipanchi. Ari yupaychanchi pactalla katina ushkamanda hasta wangari kikinguna kayachingapa munaspapas 2946 416 yupaykunama ña kayachispa manakashpaka kay en vivo pipas kilkayta ushapangichi nachu imagota tapungapa munaspapas. Así es, amigos, les invitamos que ustedes pueden marcar al 2946-416 para sus preguntitas para nuestro Mashi, nuestro doctor Patricio. También nos pueden escribir en el en vivo, no se olviden Mashigos. Shinaka katipashon está un ringa marispa. Kuna ya koten ya fruto kuna pas rikuna kanchin nacho. Fruto kuna pas tiang nacho kai ninche fruta kuna pica tiang mishki fruta y ácido fruta y medio ácido fruta. Ya. Chay tapas ama chapuna chocanchi. O aquí en Nacho Malta, Rosanchi Nacho. Chapunchi, por ejemplo, limonda, platanoa. Ari. Chay cana ali chucan. Entonces, chay cañacoten limonga, vitamina Z charin. Ñacoten plátanoca, potasio charin. Entonces, chay piñacoten, chay na alita rosant, puede, ninchiñucan chimipica, cálculo kunata peshinaita ushan. Entonces, chay me importantísimo kana canchi, ricona canchi, fruta konapica, caica, mishki chugan, o ácido chucan, o si no, medio ácido chucan. Entonces, siempre fruta konapica, mi cushion. Si es ácido, paillata. Si mishki, paillata. Entonces, nacha puna chucanchi. Malta me rusanchi nachu wakin bicaño canchi que ensalada de fruta ta mi cubrin en ninchi. Pero chaype ensalada de fruta ta rico pica y mayata ta churan. Palantata churan, fresa. Ari, sandía kunaima churan yarin. Ari, entonces chay pica y mata riconchi. Ya. Chapushka ya vitamina C y más potasio más shukuna. Entonces importante chaykunata nashina na rurana kanchi. Sumak pacha mikan mashikuna shinapas ña ni mamanda mana chapuita ushanchi. O imapas chapurina recomendación na chapuna chocanchi. Ya. Entonces importantísimo na chapuna porque naya chaymanda mi chapunchi. Entonces fruta kuna si mishki kashpaga solo mishki kanakan. Ácido agrio kashpaga solo paella agrio. Entonces, waglin, hay composición química, nishkakuna waglin.
entonces malta ranchi nacho y ñukanchik aychakunapipash yaykushpa ñakutin alteración da shinayta ushan nacho chaymanta ñakutin frutos rojos ninchi rojoskunata charinchi ari chaymanta ñakutin charinte verduras verdes ninchi verdillata charinchi chaymanta aceite de oliva virgen extra virgen ninchi chayka quillu kan. Entonces, frutos secos de semilla ninchi chayka ñakutin rikunchi ña puka nacho. Y cúrcuma y jengibre kaymata kan quillu. Entonces, chay colorta rikukpipash kaykunaka ñakutin ña pukakunaka maymanta ritay ushan. Yawarman. Ña. Imashinata kan. Entonces, observana kanchik ale imatata mikuni y maymanta rigrin kay alimentokuna. Sumak pacha hasta ungar kaypipas ña kayachishpa katinahupan kayachikuta chaskikripanchi ari mashiyukuna ña uyapankichi nishpami convidapanchi. Mashiku alichishi mashi ari pingay tukurka nachu pingay tukurka manjarka ma ari mashiyukuna ña kaypika yuyachipanchi ña ñukanchipa hambik mashiguwa rimarishpa katinahupanchi nachu imagutapash nanahushpa imakakpika ñapash kayachimupaychi ñapash tapupaychi ya nachu. Ari katisho, entonces chayta nijurkani nacho kay frutos rojos nacho ñukanchik taytakuna nacho saron punchakunapi kawsashpa nacho paykunaqa ali yachankarka. Ari paykuna hambingapaka primero rikunkarka nacho umananaypak rikunkarka ima yurata hapisha forma de redondo umakak shinallata ñakutin paykuna rikunkarka colos. Ari colos nacho chaymi importante nijone kay rojo kunaka yawarman rin shunguman rin importante kay frutos rojos ninchi. Entonces mora kuna tian chaypi fresa kuna tian arándano kuna tian nacho chaykuna importantísimo kan ñukanchik ali yachana kanchik imashna mikuna chaymanta ñakutin ña verduras verdes ninchi nacho ña chay verduras kunaka ñakutin imaymanta rin chaykunaka verde kunaka pulmonkunaman ña ari pulmonman arteriakuna shinchiyachin y también yawartapash shinchiyachin nacho chayka verduras kay verdekuna nacho chaymi nacho espinacata karanchi nacho siempre yachak taytakuna médicokuna nincha espinacata ufianki o alfalfata ufianki nin imashpa entonces anémico kakpi ña kachan nacho hierrota charin kay ashka verde fangakunaka ashka hierrota charin nacho chaymanta ñakutin rikunchik kay cúrcuma y jengibre nishkaka kayka quillu kan. Entonces kayka ñakutin ñukanchik pulmonman ñukanchik sistema inmunológico ninchik chaypimi trabajan paykunaka nacho importantísimo riksina kanchik imaypita trabajan. Entonces chaymi kay cúrcuma y jengibre nacho ñukanchik nacho ujuwan kakpi o gripiwan kakpi ña ufiakpika ñakutin yalchinchet imata shinan. Entonces sistema inmunológico ñukanchik defensakunata wichiyachin. Chaymi importantísimo. Suma pachamikan ari kañakuti ñutuhupaka imata kanka kayka yurami yani nacho ñutuhupaka ñacho ñukanchik charinchi kay quinoa. Ña solamente rikushpalla ña yuyana kanchi ña quinoa amaranto nacho kay nueces ninchi nacho chaykuna nacho chaymi ñakutin ñukanchik ima ninchi ñukanchik ñutuhupak nacho ñutuhupak entonces yuyaykunapa chaypi ñakutin charinchipash cúrcuma ninchi ña cúrcumapash ña pay ñutuhupapash vale alipachakan rikuy nacho shinaka mikushpa katipankichi mashiyukuna kaypi villachishpa ña katinahupanchi llami charipanchi ishkay pacha chishi ishkay chunga sukta uchilla pacha ukunawan 2 de la tarde con 26 minutos shinami rimarishpa katipanchi mashikuna ashtawan ñakuti rimarishpapash katigripanchi yaypi uyapankichi ari ña chaykunata mikuna kanchi nacho kunanka ñakutin ña mikushpaka ñakutin ñukanchik chunchurikunata samachina kanchi ña nacho ñukanchika nacho nayachashpami mikuyllata mikunchi mikushpa pero nafichanchi imashnata fichana kanchi ayunota shinana kanchi nacho si es posible ayunota shinana kanchi cada 7 días fichangapa ñukanchik chunchulikunata ñukanchik
especialmente nacho chaypi nacho wakinkuna karini yakuta nofianchi nacho chaypika wakinpika nacho wakinkunata rikushkanchi nacho estreñimiento kun wakinkunaqa ña deposicionkunata ishkay punchapi 15 punchapi shinana. Entonces Ari. chay importantísimo ayuno kanaka. Y mashanta rurana kanchik kay ayunotaka. Kay ayunotaka rurana kanchik kay ñukanchik jugo de piñata rurana kanchik. Ashka jugo de piñata chaypaka domingota shinana kanchik o sábadota. Chaymanta ñakoten días laborables pika naushashunchu. Entonces sábado domingo mayhan punchakunata pero pay shinashu. Entonces chaypika solamente jugo de piñata shinashu. Chayta tukuy puncha ufiashu. Pero chayta ayunajushpaka ama llankana kanchi, ama fuerza contra kanchi. Entonces chaypi ña ficharinga kay ayuno con jugos de piña. Piña ka imata charin bromelina nishkata. Bromelina ta ñakoten kayka mejoranka higadota. Entonces es importante fichana kanchik ayuno ta shinana kanchik. Ayuno ka na mikuna chukanchi aychakuna, na mikuna grasakuna, entonces solo jugo de piña. Piña Chaymanta ñakote ña domingo ta shinashpaka ña lunes ta ñakoten na yapa ñakoten ña haykata namikuna chukanchi kay aychakuna azúcarkuna, sino ña shuk dieta adecuada kana kunchinachu. Chaypika ña lunes ta ña sopa de verduras ta shinana kanchi. Ari kallaripika. Ari. Entonces 15 punchata mikuna kanchi sopa de verdurata. Entonces shiname kay ayuno ta shinana kanchi. Entonces ayunashpami ña ñukanchi cuerpo ta fichashpa rina kanchi. Su forma de ayuno. Entonces shuka piñawan, shuka ñakoten manzanawan pa shinana. Jugo de manzana. Jugo de manzana. Pero chaypika ama chorana chukanchi nada de azúcar, sino piña puro y manzana puro. Entonces varias pues rina kanchinacho. Entonces manzana ka imata shinan. Kay manzana ka charin ácido málico nishkata. Entonces kay ácido málico ka ñakot higadota fichan. Nacho, chayme importante kay ácido málico ka higadota fichan. Entonces importantísimo kan kay ayuno tashinana kay piñawan o manzanawan. Sumak pachamikan mashikuna kay pipas ña yuyachipanchi. Por acá también estamos hablando acerca de la importancia del ayuno para que nosotros podamos limpiar nuestros organismos. Estamos comentando con nuestro Mashi Patricio que debemos hacer el ayuno con jugo de piña sin azúcar o también puede ser jugo de manzana igualmente sin azúcar, ¿no? Tiene sus propiedades. Mashikuna esta ungari yupay chanchi kay pipas ña kilka mushpakatina hupan villachipasha Mashi Patricio uyapay kaypi ni hupan Mashi Jaime Albarrán ni hupan buenas tardes Radio Ilumán. Una pregunta, por favor, me duele el talón de los pies, ¿qué será? ¿Qué será bueno? Me ayuda con la pregunta, gracias y saludos. Ari, yupay chani nachoka eskamanda. Chepika talón binana hupika yuyana kanchik si ispulunkan o si no ayapa ácido úrico kanman nacho chay kaña shu cristales kuna ñaco de formar ispakatin pero posiblemente me kan yuka yuyaypika shu ispulun pero si chay ispulun kakpika shu radiografía ta shinanakan pero si ña ispulun yukshipika shuk forma kanmi terapia neural tashinana shuk hambita churana chay ispulunbi y chaymantaka shuk zapato ortopédico tashinana kan. Kayka imashpata ña llukshipanka. Kay ispulunga kay ñukanchik talonpi shuk imaninchik tullugu tiyan. Ari tullugu. Entonces chay tullugumi shuk shina llukshishka kan. Ashalagulla. Entonces chayka ñakoten mirarishpallin. Entonces chaymi ñakoten nanan nachu músculo kunata inflamarispa. Entonces chay importante wakinpika ñakoten cirugía kachanchik rurachu pero ñakoten tigran nachu 15 watapi ishkay watapi ñakoten tigran no ispulun kashpak. Pero na ispulun kashpaka posiblemente kanman ácido úrico, mirarishka o alguna toxina kuna kaita ushan nacho. Importantísimo chaypika rikuna kan imata kan. Chaymanta ña mejorkan nacho kay ayuno. Ayuno ka imata shinan. Ayunashpaka ñamapa kunata llukchinchi chunchulikunamanta nachu ña mayllanchi hígado kunata mayllanchi shinakashpaka ñakoten ña unkuykunata ñakoten ama yaykuchin chaymanta ñakoten rejuvenecimiento ta shinan ayuno.
Entonces, importantísimo can ayunana canchi. Y equilibrio energético tacan, espiritualidad tañacote, ñucanchi energía tañacote, activan nacho. Importante ayuno. Sumak pacha masikuna imasha nishpaka wakinpika nachu uku gutaka fichanchi nachu rikurishka gutaka fichanchi shinapas ña tiaskara mari kayka nashukshinga nishpaka ña baldeyta kallarinchik kazi shinamami kanka nachu. Ari, Chay pacha kan. más o menos sina entenderin nacho. Chayka importantísimo ayunanakan. Entonces, wakinpika na ayunashpami naya chay manda. Ari, Are naya chay manda. Chay wakinguna nacho ña runakuna nacho ña rin ña timaskalkunata shinangapa chaypika, pero primero ka ayunana. Ayunana. Chayman parte timaskalka ñakoten rikonchik parte espiritual. Conexión con el cosmos o con la Pachamama o intikunawan nacho. Entonces, es importante ayunana kanchi. Sumak pacha mi kan kaypipas ña mashi sesi manguia tapujupan nachu shuk tapuyguta churapan alichishi radio luman nijupan nachu. Una pregunta, ¿qué es bueno para el crecimiento de los niños? Ya. Chaypika ña siempre ñoka recomendande proteínas. Proteínas. Are, proteínas me mira chinga panacho ñokanchik ladrillogush nacho wasita rusanga panacho ladrillo o bloque conata shinanchi nacho. Entonces chaña construcción de callarinchi. Entonces kaypika ñokanchi wawakunapaka proteína importante kan. Proteína ka ña riconchi medicina alopática pika ña riconchi ñato aychakunapi tiyanmi. Pero ñoka ka na recomendando ya paichataka, sino mascapa y polen de abeja tamascay, polen de abeja. Entonces polen de abeja tacañacoten carapay, media cucharada de polen ta ya copi que imaninche motia chispa, ari ya saron puncha con ya para el canchi polen manda nacho, kai polinga proteína nacho media cucharada caña media libra de carne te representan. Entonces es importante nacho ñukanchi ña si mama big sayo con charishpaka ashkaya taña polinda karana canchi. Entonces ñukanchi karashkanchi desde la concepción hasta el momento de finalizar el labor de parto ninchi chaykama karashkanchi chayka wawakuna ashka y maninchika purina yukshin ari como raíz yukshin nacho tan inteligente con nacho. Entonces es importante mira ringapaka polinda karapashun wawakunama ñukanchi pa ñakoten ufia pasho nacho polingunata. Sumak pacha min kaypipas ñakuti tapujupan ikey niñarin nachu shutimi maymanjari algún tratamiento para un ganglión nin imata kapanga ganglio me posiblemente inflamarishka kanga. Ya. Puede ser ganglio cervical o ganglio en el axilar o ganglios inguinales. Chaykunapi mi ganglio kunakatian. Entonces kay ganglio pica ñakotin ña kay glóbulos blancos ña ñukanchi defensa kuna ña chaypi causan chay ganglio kunapi. Entonces imash pata kay inflamarin a veces kañakotin infección kuna tiakpi. Infección con una por ejemplo, su conga pi nacho conga nanay pi amígdalas kona nacho chaypika ña ganglio kuna kaña mirarincha chu bulawa kona. Entonces chaypi mi yapa bacteria yaykushpami entonces chayka makanajunajo o mikurinajo. Entonces chaypi inflamarin. Chaypika ñuka recomendación ga ashka vitamina Z ufianakanchi. Imapa vitamina C kañakoten ñukanchi sistema inmunológico ñukanchi defensa konata bichachin nacho. Entonces imaypita ñakoten kay vitamina Z kacharinchi ashka kay jugo de babacopi. 100 gramos de babacopi ñakoten charinchi 450 miligramos de vitamina C. Chayta ufia pasho nacho. Sumapacha mikan mashikuna shinami rimarishpa katinajupanchi ña puchukay pachakunamanpas ña chayashpa katinajupanchi ari mashikuna kikinguna ashtawangari ña tapungapa munashpapas kaya shamuk chillay punllapi miércoles nipanchi nachu chaypipas ña yanapashpa katinajupashumi yaypi kapangichi nishpami convidapanchi puchukaypi tapuygutapas churapan ñukanchipa mashi Joaquín Pinea ari nijupanmi ¿qué será bueno para gastritis? Ari ña gastritis pena ña ña parlana hushkanchi kainanikuna pero tapushkamana yupaychani nacho kayashkamanta pash tukuykunata tapushkamana yupaychani gastritis kan ale mikukpi mi japin
Joaquín Vika nacho ñukanchi horario kunata na complinchi. Por ejemplo, Joaquín Vika las 8, las 9 kunata desayunana junchi. Chaira. Chay, shock factor. Chay manda gañacoten yapa preocupación, yapa yakipi causakpi pa chay gañacoten japin. Y chay manda ka shock parte externo nika shock bacteria de Helicobacter pylori nishka manda pa japin. Y chay manda gañacoten shock factor ka kai taushan. Ya ni jorkani nacho química ofianchi Coca-Cola, colorantes, azúcar kunata yapata ofianchi, enlatado kunata mikunchi, chay miñakotin ñukanchi chunchuli kañakotin ña chugrirish rin. Importantísimo kuna ñukanchi kuna kanchi horario kunata corregina y chay manda ka sabilata happy. Sabilata ka riksingi chinacho. Sabilata happy, chay piñacote ishkay cucharagota chay líquido ta happy, chayta kabi shu yako kunukpi, chayta ofiay. Shu forma. Chay manda kañacoten shu yoragota caléndula nishka yoragota randi y chayta ñacoten ofiay. Si yapata ropa hupi kañacoten hidroterapia ninchinacho shu yaku ta kalino ta yanoi chayta chiriachi chay piñaco de shuk toalla gota happy chay manda imanichi hakuri hakurilla ta hakuri pero na en plasto ni mata nacho solamente hakurinat entonces chay cañacoten chay kalindula cañacoten ñukanchi imanichi wixata puros kuna nacho chay utuju kuna uchilla utuju kuna chayta ñacoten kalindo caña ña yaykushpa ring nacho importante chayta chinan. Ari sumak pachamikan mashikuna kaypi ña mashi Olguita Fuertes ña puchukaypi pashkilkamujupan que es bueno para la caída de cabello ni jupan nachu akcha urmakpi. Ari chayka yapa estrés tacharipi na o yapa preocupación tacharipi afectanche ñukanchi akcha urmak. Ari yapa yaki ni jurkani tristeza nacho desde la parte emocional cañas conche tristeza posiblemente no sé ojo con atianga che manda su alergia con tianga no sé piel con api che caña coten primero ka tristeza ta yukchina ganchi yakita yukchina ganchi chay paka imata shinashon yuchuchaki poripashon ashpa mamapi equilibrio ta shinangapa y chaymanda ka ashka vitamina Z ofiasho. Entonces kaika ñacote ña colágeno taña senchilla chinga, kai cuero cabelludo taña cote senchilla chinga. Entonces maipita charinche kai chay vitamina C babaco siempre babaco pero yuyasho na babaco ta charishpaka ñacoten naranja pero ya para abajo nacho 60 miligramos ya tomacharin pero chaypica son unos 10 naranja ta capispa ofiana purota nacho pero chay manda acá importantísimo kan yaquita yuchina conectarina kangi ashpa pachawan y jawa pachawan pues nacho importantísimo kay. Sumak pachamikan mashikuna shinami kay pachakunakama ñukanchipash kumbashpa katinajupashkanchik shinakashpaka ña tapungapa munashpa hasta wayachankapa munashpapash ña maymanta kimirita ushapanchi mashi Patricio. Ña kimirinata munashpaka ñukanchik kanchik kay centro médico Hambi Wasipi Otavalo llaktapi kanchik nacho ñukanchik las 9 manda las 4:30 kama me atendinajunchik de lunes a viernes ña kotinchishipaka ña kotin ña atendinchik ña imaninchi a ver sábado taninchi sábado taka solamente desde las 8 hasta las 12:30 llamikana kanchi y chaymanda ka imakunata munashpa panacho na ufianata munashpa babako kunata na ufianata munashpa kaña kotiñu kanchika churanchimi suerogota suerogota nacho mega dosis vitamina C nishkatami churanchi nacho chayka ña fichan sistema fichan nacho mapa kunata chukchin chaymanta ñukanchi sistema inmunológico kunata sobin y chaymanta ñakoten ya ñukanchik angu kunata pas rejuvenecin nacho chaykunata shina vitamina C Shinaka chaygumanpish kimirishpa katipanguichinishpa mi convidapanchi yaypi kapanguichi nachi mashikukuna ña yupayukunatapash karapaychi mashi Patricio. Ña ñukanchik kay Hambi Wasipika kanchik ña ñukanchik kay aykunama 921-712
chayman Ari. kayta ushanki nachu pero chaymanta ñakutin shuk villachita charinchi nachu Villachipay. kay sábado 19 de noviembre ta kay ñukanchik hampi wasipi charinchi kay audiometría nishka examenta gratuito shinagrin ari nachu kayka ima patakan nacho wakinpika nauyanchi nacho rinriwan nauyanchi entonces chaypika wakinkunaka mapawan kan chay mapakakpika solamente mayllanchilla pero ya fichashpa ña na uyakpika ñakutin kay examen de audiometría ta shinanchi entonces imapa rikunkapa mashna por ciento ta rinri bajarishka chingarishka o imata yalijo entonces kay audiometría wan rikushpaka wakinpika ña ñukanchik taytakuna ña rukuyarishpaka ña audífono ta ñakuta ministinacho entonces importantísimo chaytami kay 19 de sábado 19 de noviembre tami atención da gratuito Ima pachapita kagripa. desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde me cagrin gratuito entonces si mayjankuna ministishpaka ñakutin ña hambi wasimba ripaychi chaypi ña anotaringapa nacho ña kayamanta karinallachu anotaringapa ña chay kaymantaqa ña rinallami nacho kay pachamana ña rinalla ña anotaringapa ña chay examenkunata shinangapa sumak pacha masiguna shinaka convidarishkami sakripankichi wakinpiman ashtawankari ña rinriwayman mana yapa uyashpa ari na uyanika ima mapacha tiyan ima shikan chayukunata yachankapak munashpapash uchacha kimiripankichi hampi wasima masiyukuna ari ima kuna nacho kankunapak aychakunapi problemakunata charishpa con confianza samuychilla nacho ñukanchikuna ña runa pura ña parlarinchik si especialidad kunata minishpapa ñukanchillata ña kachanchik nacho por ejemplo ña ñukanchik nawshashpa ña especialidad nacho ninchik ña un ejemplo nacho shuk cardiólogo ta munashpika ñakutin ña kachanchik nacho especialista más importante chay nacho yupaychanchi entonces kaykaman kashkanchik yupaychani mashi kay tiempo ta kushkamanta y tukuylla kay ñukanchik radio iloman uyakunata y kaychikamantapa yupaychanchik y ñakutin kay shuk miércoles también shuk temakunawan ña kallarishpa yaypika pankichi niswami convidapanchi mashikuna shinakashpaka anchuripanchi ña takikunawan ña puchukankapapas shamugripanchi mashigukuna